Kanai gede jing sedang jong ka wa ka pengikut ka wa belai. Kanai gede jing king Shwabang pin poi haka lat riang do. Tenang ni kadai ka wa ka barit rin positif de kalalong ka ka bahe pengin sa bit ni kadai ka surok nadu na shalong nong stoin pois do Shagaro Hills but kani ka jaka ka bangidan ta kyong ya ka lang umsing nang ne na lang umsing pi kadon kene ka lat sa kadiang baka leti ya kejat nang ni kin pinlet sa ka ta ka wa ble hot kapsan ka ba pi lekko te perlok agane ka sni bunta ni yoban yolat kon wan pai sini soka wa blai tenreng susi kalong ba kane ka sni bunta ka kam koi kalong ka jingat nomor ka slap jor menem step 6 met toh superman wala ka taru yo we at ditang bang paca. Tengila poi ha kapor janmet jong kane kasngi ka umenta kasngi ka ba wan poi baro khot nila ya lumila ki jong ki tiar gitar bat ni krek ban le phaina salaying tiba phi singo kumno halor kane ka jingon khoi ta kasngi pasngau kabiang hi kita jingon khoi jingot lang di yo tang lihat dulu nomor la pecut pat kamariang kajing sisa te lada kabiang kamariang ting la yo kit hi trai katukan de lihat usa pech kowe kapor da kalarang ma kamariang sawan biang ta pi pat ba pi singo kumno ta ka jingon khoi ta pernah dengan kai kai ingat kai secara lok baya nujor berkajing khoi pung berkajing khoi wa pi singo bang no subang khoi pung no subang khoi wa no subang ar dei kom subang khoi wa yo exercise no Stunat nomor ngapa di pois leska ya kas. Stunat hi wa da yo tang kita cover itu. Jadi stunat pois leska. Tuh, ber. Kumba piloi perlok ba kane ka menta kasngi ka kamsngur ka jingot ba na kadao jong jing jur slap men met bat menem step te nomor kata ngi dat tang kido kha ki baret
kani ka trekking mentar sini kalong basutanat untuk kata-kata mar kalentir kalong ka ba lengkot ka ba tang spang na boy wala idon ro ka jingku ban koi handre exercise ya kamet hana chuan exercise habam ngat do kha ta kinya gidon bet la da ka ban wan sekini kijaka sekidon west ni ila ban ya pembet ni kana oh Ajay teri itu wajib biangkan dia hadir ke jingat ke batang kumbah kasan ni nak kena wak belai wat katsan ni lapoi mentah ni surah ke ba yang kali kamdai galanti ke ba jengai ke galanti ke ba janbha wala dan tunjuki ke ba on kwai ne ko on trekking sini wala kitaru habiad rekat berkejingi satu pasti trasnong masani elak banwan hakan bor ni ketak ini saya lah mah boleh sebut